bwana Fred Rwigema, afande Eri Tugwine, afande Paulo Kagame, afande Andrew Rutaya, afande Mchunguzi Jaka, Arumutofa Agaba, afande Enoka Mondo Tumuheirwe, Museveni Mudumizi, akabayine kazahura, afande Samu Magara, afande Stanley Muhanji, afande Buderia Chakabare, afande Katunji Susaidi, afande Fred Mwesije, afande Paulo Kajina, afande Charles Rutarago, afande Ria Mugabe Nkuba, webaze ka mwana, afande Tumusime Katungera, afande Francis Daku, afande Aziza Kababeine, Maria afande Kangaho, Maria afande Ngoboka, afande Andrew Kangaho, ababona ntubasima, afande Sambya Ruhanga, afande George Mwesigwa, afande Franka Kifuba. Izina ryanje Ndibingana Geoffrey, kandi umuhagizi wa NRM na President Museveni, kandi wari umugishogu kutabarisya uwikitinisa President Yoweri Museveni n'abanyayuganda bona, kandi na munonga abahagizi ba government yitu ya NRM. Mukama simwe uturinzire okushyitsa ahizoba iriyo kujaguza Uganda yitu obwecungurwa ku rugo mu mikono y'obutegeki bibi. Mukama simwe abanyayuganda okurenga uruhanga turinzire yatushyitse ubwirobo, yaturabya omu lockdown ya COVID-19, nubwo abamwe bagenzere konka ruhanga itwabaroho akiturinzire mbwenu muri kitumusime, kandi yatushyitse ahizoberi iriyo kujaguza Uganda yitu obwecungurwa kuruga omu mikono y'obwebembezi bubi. 2026 ukwezi kukubanza umwaka gwa 1986 mwebare munonga mbwenu yowe nimbendeza okujaguza kurungi kandi no kukorera government yitu n'ihanga yitu ya Uganda, kandi no kukora intunguka. Nasigara ndi Bingana Geoffrey omushambo kandi umuhagizi wa President Museveni na n'ikibina kitu cya NRM. Mukama